Maloletni prestolonaslednik Petar II. Karađorđević stići će na sahranu svog oca vozom iz Londona. Sahrani će prisustvovati rumunski kralj Karol, bugarski knez Kiril, engleski princ Đorđe, maršal Gering, maršal Petain. Aleksandar I sahranjen je na Oplencu, a njegov konjički eskadron ispalit će posljednji počasni plotun svom komandantu i kralju. Posle ubistva kralja Aleksandra, njegovom voljom, na čelo države doći će njegov brat od strica, knez namjesnik Pavle Karađorđević.
Pavle prekida školovanje u Lozani i 1903. sa svojim stricem, kraljom Petrom I, doći će u Beograd. Veoma obrazovan, poliglota, student Oksfordskog univerziteta, učesnik u Prvom svjetskom ratu, knez Pavle Karađorđević oženit će se princezom Olgom, ćerkom princa Nikole i Jelene Vladimirovne Romanov. Će im biti vojvoda od Jorka. Pod uticajem velikih majstora umetnosti zavoleće slikarstvo i postaće kolekcionar. Godina 1936. U prisustvu najviših zvanica u zgradi Novog dvora na Terazijama u Beogradu, knez namjesnik Pavle otvorit će svoj muzej, zahvaljujući svim plemenitim darodavcima iz celog sveta, a posebno požrtvovanju svog dugogodišnjeg saradnika, doktora Milana Kašanina. Knez Pavle kupovat će slike i darivati muzeju, a u izboru će mu pomoći njegovi dugogodišnji prijatelji Davin, Clark i Berenson. ...54 godine kasnije u Beogradu, u Narodnom muzeju, u prisustvu živih potomaka kneza Pavla, princeze Jelisavete i princa Aleksandra, održat će se promocija knjige o knezu Pavlu Karađorđeviću. Knjiga će baciti novo svetlo na celokupan istorijski status kneza Pavla. Po prirodi okrenut najgranijim stvarima duha, tako školovan i u tom smislu obrazovan u Oxfordu, princ Pavle je u trenucima kada je trebalo da se uključi u život Srbije, odnosno u život tek utemeljene Jugoslavije, našao svoje mesto negde po strani, ali najbliže njegovog biću. On je intimno u nekim krugovima u Oxfordu izjavio, najviše volao u životu, ako bi se dogodi da može da bira, da bude upravnik muzeja. Nije bio upravnik muzeja, ali je samo u jednom trenutku svoje istorije dobio jedno zaduženje od kralja Aleksandra da bude šef svih muzeja u Jugoslaviji. Za često zagonetni lik kneza Pavla Karađorđevića istoričari će se složiti da je bio intelektualac britanskog obrazovanja u središtu jugoslovenskog nesporazuma. Biće prvi namjesnik Kraljevine Jugoslavije od 1900